Kiaria hindi ya urigiti utari marehi uria uheanitwo ni gikundi gitari gia githirikari kuma Ngeretha kia I Hope International, Gavana wa Embu Cecily Mbarire ni agathiririe gikundi giki ni kuheana utungata utari marehi kuri aikari a Embu, akiuga mirimu mingi igomeire muingi ni wagi wa mbeca. Tugareta mandagitari ya kuma Amerika manyitanire na mandagitari yetu guku nigetha tugote kuroria uria tugutethia andu aria makoretwo maina mirimu marathumbura na makaremwo ni kuthinjwa nundu wa gutura mbeca na treatment ino ni korwa free gutiba ndu kuriba turenda wa mundu ukoretwo akithungurwa ni murimu enuke ai muburu. Oho Mbarire ni uritie aikari kuyumiria kwamukira utungata uyu uriraheanwo hatari guthutukania muthemba wa murimu kana uhoti wa mundu wa kimbeca. Na ningienda kuria especially atumia aria marathungurwa ni kindu gitagwa fibroids kana growth iria ikoragwo i nyunguri ya mwana itu magatumia marwara muno. Tafadhali ndugetikire andu aya macoka utai muthondeki agakorokora turite mbeca cia kuthondekwa. Mwena-ini wake mwandiki mukaru kaunti-ini ya Embu Ameruria augite arwaru aria moritwo ni hinya ni kugomerwo ni mirimu, urigiti uyu ni ukumacokeria mwihoko. With this medical mission, we shall be giving hope to some of our people who have lost hope. Murugamiriri munene wa gikundi giki Amepajnik augite utungata uyu ni wa gucokia guoko kuri muingi. Tumebeba dawa nyingi sana. Kama uko na pain, kama unataka surgery, enda mlete majirani wote wakuja hapa wa benefit. Hamwe no utungata uyu gikundi giki ni kihanite indo cia urigiti kuri thibitari munene wa Embu yani cia muigana wa ciringi milioni 56 niguo kugacirithia motungata ma thibitari no. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Maina wa